Karbi Anglong Autonomous Council Session Holalong Ingdeng Pharohini Rathom Kebrapho Karbi Anglong Autonomous Council Session Kapadu Karbi Patubarim Ason Karan Lapen Seksere Kapatu Asike Kapangcheng Red Cross Society Atumpen Pranab Jubilee College along Kahumridam Kardom Pini prime time aberta ke thanabang nelisami velen rong pharpi nonarjik tha bertang tanpen pinia da por phai cap apor malom pen Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Longkiti Mungpen Chari Ponsi Ingdeng Pharohini Rathom Kep Rapho Karbi Anglong Autonomous Council Session Pangcheng Ponlo Bangso Session Kapangcheng Ponahut Karbi Anglong Autonomous Council nominated MAC Khonsing Teron Lapen nominated MAC Aton Sangma Aphan Kachiki Muasai Dengpon Bangso Phi Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Longkiti Mung Aok Pran Kimimedet Ajok Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Rites Inghi Ahin Pensi Ingdeng Pharohini Rathom Kep Rapho Session Chari Pontu Bangso Session along Karbi Anglong Autonomous Council's EM Tuliram Ronghang Ahin Pen Article 244A Ateng Pen Autonomous State Prabjen Pen Kapachun Mate Kapapleng G Aphan Lamrai Dengpon বেলেগ ৰাজ্যৰ নিচিনা বেলেগ ৰাজ্যৰ সেইকাৰণে আমাৰ বাইকৰ বিকাশ অলপ আমাৰ কাৰ্বি আংলং ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি প্ৰত্যেকবাৰ নিৰ্বাচনত ইয়াত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কৰা আগতেও সেই ইলেকশ্যন মনোনীত সেইটো দিয়া হৈছে আৰু লগতে গুজৰাটৰ MP সেইটো ৰিপ্লাইও দিয়া হৈছে কাপিলগাঁও ৰিপ্লাই দিয়া হৈছে যে আমি কাৰ্বি আংলং আৰু সীমান্তৰ অধীনৰ পৰা যিটো আন্দোলন কৰি আছে জনগোষ্ঠী Bangso Phi Kidamtang Aporahut Aron Repen Forest Department along Bang Pharoi Sira Phokep Atumaphan Aron Repen Voreng Kipi Apot Pasun Lapsi Puthot Aron Ateng Pen Voreng Kipi Ponji Aphanta CM Ronghang Pen Lamrai Deng Lapen Irrigation Department along Pharoi Sira Inquira Please Schemes Atangka Kechopang Lim Aputhakta Irrigation Department EM Omar Singh Tisu Ahin Pen Lam Clark Kipipon Atengke High Court Lapen Supreme Court Anparta High Power Committee Atum Patar Lip at Aphi Tangka Kechopang Limpu Angthek Longle Lapen Sai Kiklem Kli Ave Pusi High Court Lapen Supreme Court Ahin Pen Pangdak Pon Lupusi Klar Dak Pen Session along Pachinipon Sonthom Alam Rai Deng Ponsi Ingdeng Pharohini Rathom Kep Rapho Karbi Anglong Autonomous Council Session Pajutpon Dipupen Digonto Teron Karbi Anglong Live Pinilang Soliat Community Hall along Karbi Traditional Sports Association Maipu Biren Hanse Dihin Rimbang Rajendra Milik Lapen Arisangho Atupen Patir Piponsi Kechengsi Karbi Patubarim Asonamung Keron Bangso Karbi Traditional Sport Lake Karan Lapen Sekserek Kapathusi CKP Pon Kadukawe Bangthom Kep Osomar Aphan CKP Pon Bangso CKP Pon along KCA along Traditional Sports Kongchun Bang Pratap Ingleng Bimol Ronghang Ramsing Tiron Bangkethom Atumpen Alam Pen Kethan Mati Theory Lapen Kapathu Mati Practical Pen Setami Than Tekangsi Arni Sivet Angbong Bangthom Kep Osomar Aphan Pathek Tekang Karbi Traditional Sports Association Asong Pen Karbi Atum along Patubarim Asondoan Kiot Tipsi Ovekimi Atumaphan Ingthur Ponangpur Lapen Unan Ke Nagacherap Chito Dopo Pusi Pratap Ingleng Pen Pachini Halabang solo injira tundo halabang ke didi hello kasi halabang sohot
lusuni kam klempo ni gang sapor risu terang along hal da kacali do ibut kardeng ipir ke thak penceng lok kepatu ke parong ro lahai tabe kepatu ahai tabe do ko hala songsi ajir kita mo sinang pelang aporom aku tiai sel baso ini tum la kepatu parong ro la lo la seksrik ta lo amen chalo magala so ingreng sekiti hala so pu patu apa asa sudo te majo hala so cega sudo pu patu la pu itu hari cepat so patu ingreng sekiti hala so ingreng sek pen masih sekserik men chilong idang karan tu alam the bangan hai lo kala itumle open tu alang tuk subunai krai la go pho du hala pu pho la patu ke bahani inu long pu pho do pho open harmu bang tai sia lang tuk so long mu pho du ji mu kun ko ra pho la pe ku ta mu ko ra pho pe paru pe te mu pho ke du ra da la ke karan ke patu la ke keron la hello pini ja se me se ke pipon ke la si jutsi Kado ay pinawang so seke ki pialong, suwe ke coating itum sa menon niltung teglong mangke ilitung la karbi, nong kitul mio be ki mitum stame, aning class sapen si pinawang so seke ke analong ta pinang en no, la penilon ning tepar pilon ni pranga bangji ana mangke nalang litum mitang sa rong rup chilero pa stame chethana bubu ning thesi ni lipini, abang so seke ke anaputhak wani Anchotakali Nonakeleji Matijong Kijut Malomke All Karbi Anglong Traditional Sports Festival Pachubarim Asontoan Chepate Padoji Pusi Meipubiren Hansepen Radaphan Pachini Karbi Traditional Sports Association Pen Patir Pialong Long Kahai Kisi Sinitum Tanang Cheradunsi Itum Karbi Akhealong Pachubarim Ko Pusar Kisa Tani Pachubom Bang Bom Sexerek Lapen Karan Kepatu Nona Porohut Ilitum uwe kimitum cetene rang ason sidolo la si labangso akorona patu la pen sexre ke patu top ilitum ke pareng thuji aphan ke mang pensi itum pini labangso ani sia pharman utum seke ke pipon padelo tasinon ilitum TTSA mate karbi traditional sports session ahim kana ke mang pon ke la hando non pini labangso sexre ke patu la pen karon ke patu seke ke pipen ke cheng polo netum Tasi pini penceng pono non piningan ningkan amat ningkan kijuda poro hutum isi hudung amai cepat bari mason an cepat kami untuk kijuda di hasil kemang pono lasi pini kan nak kami tum keceng pono lalu lasi pini ke akemang mangkela hello hutum puthot kadi pacu bari mabang hutum pareng tu hasil itu kan pono Dipu Penroson Hanse Karbi Anglong Live KSA Hauraghat Regional Committee Atumpen Chepatir Piponsi Pini Dongmukak HS School along Kep Angdeng ka Charlie Osomara Tumapan Ake Joypen Luke Thanasai Dengpon Chiklo ejana Parman Bangso Luke Thanpon Asai Kedeng along Jasemet non ke bangji Surihini ra inko ningkan ingdeng Kep mate Metric asat lang ketokdun ji atumapan sat lang mesenpen kachipa undun thekji aphan pura Ake Joypen Luke Than kapadopon ji alam mai ing nipon Bangso Ake Joypen Luke Than pinipen pangcheng ponsi matijong ni phai phoan mate chiklo ejon an Thanpon ji Chiklo ejon Thandet pen screening testa padopon ji ansi puthot Thanpon thuji pusi Hauraghat KSA Regional Committee atumpen pachinipon Mayalong Dokmuka OC KSA Central Committee Kongchunbang Thangsing Timung Rap Kongchunbang Mohan Ingtikathar Dokmuka Higher Secondary Principal atum Chetongdun News Desk Report Karbi Anglong Live Karbi Anglong District Red Cross Society at Bukachan along Nongnam Kachathang Pranab Jubilee College along Kahomridam Laso Kahumri Asai along Karbi Anglong District Red Cross Society Chunbang Borsing Phangchu Lapen Bukachan Subdivision Red Cross Society Klembang Joyson Rengma atum Chitongdun Kahomri Damahut Phangcho Sangho pen ke Thanpon ke Laso Puthak Kebangji Mesen Arnisi Aparman Seke Paduponji athe Pinang ason ke Klempon nangji ason Dolang pusi ningjepon Jasemet College Kachar Libom Riso Ejang atum Laso Society along Kosonsi ke Klem ke Damnang Lapen Kisung Aporahut Kosonsi ke Rap Chito Dunangji Lapen Aot Adur Mesen pen ke Du ke Thak Nangji Lehai Alam Than Bachini Lapenan Parta College Kachar Libom Riso Ejang atum anke Red Cross Society along Kachirab Dunji aphan Chuning Ritekang
Bukajan penanon terang Karbiang long live. Pini prime time aber tabang ke lapan sikang ton iglo demit thak me kardon.